multimedijalni web portal radio-bijelopolje.me. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Građanima u susret. Moj gost u studiju danas je gospodin Dušan Brašković, načelnik komunalne policije, a govorit ćemo o aktivnostima koje ova služba sprovodi u cilju poštovanja komunalnog reda na području naše opštine i mjerama koje se u skladu sa zakonom preduzimaju protiv onih koji narušavaju komunalni red. Gospodine Draškoviću, dobar dan i vama i hvala vam što ste se odazvali mom pozivu da budete gost u emisiji. Dobar dan i vama, pozdrav za vas i slušalce radija. Zadovoljstvo mi je da prisustvujem na našoj emisiji. Iako ste svakodnevno angažovani na kontroli poštovanja komunalnog reda u gradu, tokom marta ste sproveli pojačane aktivnosti sa posebnim fokusom na odlaganje otpada na javnim površinama i kontrolu taksi prevoza. I samo tokom tog mjeseca kaznili ste više lica, fizičkih i pravnih, zbog kršenja zakona o komunalnom redu, a dobili ste i više od 100 prijava građana. O kakvim narušavanjima komunalnog reda je bilo riječi? Pa mi smo u posljednja 2 mjeseca pojačali kontrole vezano za odlaganje, nepropisno odlaganje otpada van mjesta pred izuzetu namjenu na putevima, pored puteva, na obalama rijeka. Samo za tu vrstu prekršaja pronašli smo i sankcionisali 15 lica, od čega jedno pravno lice, izdali 5 zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka sudu za prekršaj u Bijelom Polju. Što se tiče kontrole taksi prevoza, izdali smo 60 novčanih naloga. Radi se o licima koja vrše taksi prevoza bez su taksi legitimacije, bez licence, neurednost vozila i vozača i drugi prekršaji. Znači, ipak ćete sada biti malo stroži i više će se kontrolisati ponašanje sugrađana. Evo kažete da je dosta bilo onih koji su bacali smeće i odlagali smeće na mjesta koja nisu predviđena za to. Šta se po novom zakonu o komunalnom redu, dakle zakonu o komunalnoj djelatnosti koji je stupio na snagu 2016. godine, tretira kao narušavanje komunalnog reda? Nije dakle to samo nepropisno odlaganje smeća, već tu je još dosta nekih drugih stavki. Pa komunalna policija primjenjuje veliki broj zakona i gradskih odluka. Narušavanje komunalnog reda je sve ono što je zabranjeno u vezi tog zakona i odlukama. To su radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih privrednih subjekata, kontrola korištenja javnih površina, sve te zabrane koje su donešene radi očuvanja i zaštite javnih površina, nelegalnog odlaganja otpada, zauzimanje javnih površina bez odobrenja nadležnog organa, nepropisno parkiranje na trotoarima, nepropisno parkiranje na ulicama, trotoarima. To su povjereni poslovi od strane državnih organa koji su povjereni opštini, a opština je povjerila nama. U odnosu na premještanje vozila, komunalni inspektor donosi rješenje o premještanju vozila specijalnim vozilom PAUK, a mi izdajemo novčane naloge. Samo u prošloj godini smo vezano za te prekršaje imali oko 500 novčanih kazni. Čini mi se da se negdje predviđa i kao narušavanje komunalnog reda i lijepljenje plakata po gradu, dakle na mjestima koja nisu predviđena, čak i korišćenje vode sa javnih česama u druge svrhe osim za piće. Da, tačno. Osim za piće, svi ti prekršaji su narušavanje komunalnog reda i predviđene su novčane i kazne. Mi na licu mjesta, ako zateknemo lice koje izvršava narušavanje komunalnog reda, isto sankcionišemo na licu mjesta i prosljeđujemo nadležnoj inspekciji radi donošenja rješenja o uklanjanju ovih nezakonitih radnji. Ali čini mi se da je ipak najviše, kad govorimo o tim narušavanjem tog komunalnog otpada, najviše se narušava na način što se odlaže smeće nepropisno. Jeste, pa svjedoci ste da i sad smo imali 2 slučaja gdje smo imali fotografije preko društvenih mreža gdje smo reagovali, identifikovali, pronašli počinioce, iste sankcionisali, protiv iste smo
podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. To je u dijelu bacanja otpada u rijeci Lješnici, u dijelu u Puškoj pored Sparte i tamo sa mosta gdje se nalazi pijet. Ja sam u najavi kazala da je više od 100 prijava građana bilo. Čini mi se da je bilo tačno 126 prijava građana koji su se obratili komunalnoj policiji i ukazali na neko kršenje i narušavanje komunalnog reda, hoću reći. Dakle, pohvalno je istaći to što je veliki broj prijava građana. Evo, pomenuli ste ta 2 slučaja, vi ste intervenisali blagovremeno, sankcionisali na pravi način. Mislim da nikada više ta 2 počinioca takvog dijela neće ponoviti to. Znači, građani više ne zatvaraju oči pred nekim narušavanjem komunalnog reda, kada neko počupa sadnicu u gradskom parku, počupa upravo zasađeno cvijeće, polomi gradsku klupu, polomi također možda nešto u dječjem parku od mobilijara, već nađu načina da se obrate komunalnoj policiji. Vi ste svakodnevno na ulicama, postoji način, dakle postoji vaš kontakt telefon, ali mogu vam se lično obratiti. Da, građani mogu podnijeti prijave putem telefona na call centar koji je aktivan 24 časa i radi se o broju 067 001 009. Mogu lično putem, elektronski putem, samo u 2021. godini imali smo 2650 prijava građana. Sve te prijave ne odnose se na postupanje komunalne policije, odnosno njihovu nadležnosti. Građani ne znaju koja je inspekcija nadležna i sve te prijave, većinu tih prijava prosljeđuje nama. Mi te prijave prosljeđujemo nadležnoj inspekciji, prepoznati smo tu kao organ koji uvijek postupa po njihovoj prijavi i kada nismo nadležni, proslijedimo inspekciji i obavijestimo građanina o njihovoj prijavi. Pomenu ste toliko prijava, možda da uporedite sa nekim periodom, ali vi tada niste bili na mjestu načelnika ili tako, ali znate li kada uporedimo sa tim nekim periodom od unazad nekoliko godina, koliko je više prijava nego... To je mnogo značajno, veoma veći broj prijava u odnosu na raniji period. Znači, građani su sad aktivni u društvenoj zajednici, prijavljuju svoje probleme, daju inicijative, a sve u cilju što boljeg i efikasnijeg funkcionisanja i opštinskih organa i njihovih lično potreba. Da, to je jedan javni interes da imamo komunalni red u gradu i da komunalna higijena bude na jednom zavidnom nivou. Je li zakon strog prema onome ko napravi prekršaj u komunalnoj oblasti? Kazne su veoma rigorozne. Imamo kazne koje se odnose na zakon o komunalnim djelatnostima i opštinskim odlukama. Recimo, za nelegalno odlaganje otpada je kazna po zakonu o komunalnim djelatnostima od 500 do 5000 za fizičko lice. Dok je za privredna društva veoma su veće kazne. Za uništenje, recimo oštećenje klupe i tako mobilijara, kazne su od 100 eura do 1000 eura i sl. Kako je procedura u slučaju da vam neko prijavi nekog počinjaca narušavanja komunalnog reda ili ako vi uočite na licu mjesta da neko je upravo bacio smeće tamo gdje ne treba? Pa komunalna policija izlazi na licu mjesta, sačinjava zapisnik ili službenu zabilješku. Ako zatekne lice na izvršenju tog prekršaja, izdajemo prekršajni nalog i u svemu tome obavještava komunalnog inspektora koji će donijeti rješenje o uklanjanju nepravilnosti. Imamo sad, mogu da pohvalim sad građane, da sad u većem broju prijavljuju ta lica, recimo za nelegalno odlaganje otpada i to nam je veoma velike pomoći, jer rijetki su slučajevi da sam komunalni policajac koji u uniformi zatekne lice koje odlaže otpad, znači veoma nam je potrebna pomoć građana i ja bih njih pohvalio i pozvao još jednom i apelovao da prijave nam sve te počinioce prekršaje. Da li se taj novčana, ako je novčana kazna u pitanju izrečena na lice mjesta, dakle da li mora taj neko ko je počinio, narušio komunalni red da plati odmah ili to ipak ide prema pravosuđu? To je regulisano zakonom o prekršajima, on ima rok, ako u roku plati novčanu kaznu, može da plati 2/3 te kazne. U slučajima kad nam
građani prijave da su uočili neko lice za vršenje, mi podnosimo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka gdje se na sudu dokazuje da li je isti kriv ili nije. Isto kao u saobraćaju, znači kada se napravi neki saobraćajni prekršaj, ako se odmah plati, onda se ta kazna Jeste, može da plati 2/3 kazne. Da li je predviđeno? Isti može da traži sudsko odlučivanje, ako smatra da nije kriv, može da traži sudsko odlučivanje po tom nalogu gdje će sud utvrditi njegovu krivicu. Je li bilo takvih situacija da vi idete na sud pa da vještačite? Imamo dosta tih primjera, uglavnom su u odnosu nas povoljni, odnosno kaženi su ti ljudi koji su tražili zahtjev. A je li sud ažuran po vašoj prijavi? Jeste, sudovi su ažurni po tome, oni vrše svoje nadležnosti. Predviđene su i kazne zatvora ili tako u slučaju neke veće? Pa u slučaju da ne plate, predviđena je zatvorska kazna, to sud određuje koliki je taj raspon, recimo, od koliko do koliko? Imate li tu informaciju? Nemamo informaciju. Novi zakon o komunalnoj djelatnosti stupio na snagu 2016. godine i tim zakonom predviđena su značajno veća ovlašćenja komunalne policije nego što ih je vaša služba imala do tad. Da podsjetimo naše slušalce, koja su vaša ovlašćenja? Dakle, nije to samo izricanje prekršajnih naloga i podnošenje krivične prijave. Pa sve do stupanja novog zakona o komunalnoj policiji, komunalni policajci koji su radili prije toga su bili komunalni redari. Oni su pravili službene zabilješke, obilazili teren i sve to dostavljali komunalnom inspektoru koji je dalje postupao po njima. Stupanjem na snagu novog zakona o komunalnoj policiji daju se mnogo veća i šira ovlašćenja komunalnoj policiji. Komunalni policajac je ovlašćen da daje upozorenja, izdaje naređenja, utvrdi identitet lica, upotrebi video nadzor, upotrebi sredstva prinude kao što su službena palica, lisice, sredstva sprej sa nadražujućim dejstvom i da liši čak počinioca prekršaja. Pa evo da malo to... Liši slobode. Znači, postoje situacije kada komunalna policija može da liši slobode nekog građanina, dakle nije to čisto onako ako vam padne na pamet. Jeste, lišavanje slobode građanina možemo ga lišiti u skladu sa zakonom o prekršajima. A to je ako ne želi da se legitimiše. Pa to je ako će uništiti, oštetiti tragove tog prekršaja, ne može se identifikovati lice, postoji opasnost da će napustiti zemlju. Da, i vi imate pravo da građanina, dakle, da sprovedete u najbliži centar bezbjednosti. Jeste, i protiv isto podnesemo prekršajnu odgovarajuću prijavu. Dakle, zakon propisuje također da imate pravo da upotrijebite i fizičku silu, upravo ste rekli, znači možete da koristite palicu, sredstvo za vezivanje, to sprej, ali samo u slučaju... Da bi odbio, recimo, neki fizički napad na sebe, može da upotrijebite fizičku snagu i gumenu palicu i sredstva za vezivanje kao i sprej sa nadražujućim dejstvom. Da, znači tu je zakon isključiv samo u slučaju napada na komunalnog policajca. Savlađivanje i otpora i napada i komunalni policajac može to upotrijebiti. Vi ste i prepoznati na ulici kada je stupio taj zakon, vi ste bili u obavezi i da dobijete i nove uniforme, dakle imate i logo, prepoznatljivi ste... Komunalni policajci većinu svog posla koji obavljaju u uniformi, mogu i u civilu kada načelnik komunalne policije procijeni da će efikasnije obavljati svoju dužnost. Mi imamo našu uniformu, imamo vozila koja su također obilježena, posjedujemo i najsavremeniji oblik komunikacije radio uređaja, tetra sistema koji ima i policija i vatrogasna služba. Je li objedinjena služba komunalna policija i komunalna inspekcija? Nije, to su sad različite dvije službe. A ranije je bio slučaj? Ranije je postojala komunalna policija gdje su bili inspekcije i komunalni redari, sad su to posebne dvije službe koje su formirane, to je komunalna policija i sekretarijat za inspekcijske poslove gdje se nalaze inspekcije, recimo inspekcije za saobraćaj i puteve, turistička inspekcija, inspekcija za vode i druge inspekcije. Mi tijesno sarađujemo sa njima, dužni smo da ih obaveštavamo o svakom nalogu, svakoj
zabilješci koje napravimo, jer su oni imaju malo šira ovlašćenja u pogledu kontrole komunalnih djelatnosti. Da. Jesu li nadležnosti komunalne policije ograničene samo na područje grada ili ipak imate određenih nadležnosti na seoskom području? Pa imamo i na seoskom području, to mi vršimo kontrolu i nadzor na seoskim putevima, na odlaganje otpada je zabranjeno na bilo kom mjestu, osim u posudama koje su predviđene za to. I u drugim slučajevima izlazimo na teren i utvrđujemo da li je počinjen prekršaj iz oblasti komunalne. Komunalna policija je tu i da pruži asistenciju određenim službama gradskim, recimo vodovod u slučaju da nešto zatreba, parking servisu, također asistirate, je li tako, prilikom... Uključeni smo, najviše smo uključeni tu ponekad kada interveniše recimo vodovod, komunalno preduzeće LIM, recimo može regulisanje saobraćaja ili slične situacije. Kada procijene da ne mogu sami to da obave, oni nas pozovu da im pružimo asistenciju. Kad pauk je u gradu, kada podiže nepropisno parkirano vozilo ili tako je također... Mi smo tu, zajedno radimo sa komunalnom inspekcijom, znači komunalni inspektor donosi, mi radimo samo prekršajni postupak, dok komunalni inspektor radi i upravni postupak. Mi ne možemo da radimo upravni postupak, ne možemo da donosimo rješenja, već samo postupamo po zakonu o prekršajima i izričemo novčane kazne. Veliki ti broj kazni smo izrekli jer naši građani nisu baš savjesni što se tiče tog parkiranja. Mada imamo problem i u gradu, identifikovali smo neke, da kažem tako, crne tačke gdje građani parkiraju svoja vozila, redovno ih obilazimo i sankcionišemo nepropisno parkirana vozila. Ja mislim, kome jednom pauk odnio auto, da će sljedeći put izuzetno voditi računa gdje ostavlja, pa čak i ako ostavi na mjestu koje je predviđeno, pa sama pojava tog pauka na ulicama ima jedno psihološko dejstvo na građanina i on vodi računa o nepropisnom parkiranju, da to vozilo ne ostavi gdje ne treba. A i kad je nepropisno parkiranje, da novčane... Velike, da, 60 eura je novčana kazna za nepropisno parkiranje, što ćemo se složiti, nisu uopšte male. Ne, s obzirom na naš standard nisu uopšte male, dakle ako neko plati 60 eura za nepropisno parkiranje, također vodit će računa, ima dosta prostora da se parkira za parkiranje, tako da treba voditi računa. Imamo problem u ovom centralnom dijelu grada, ova saobraćajna infrastruktura je pravljena godinama unazad, kada je na ulicama bio znatno manji broj vozila, nije bile par stotina vozila, sad su hiljade vozila tu i imamo veoma veliki problem. Nije to samo nešto za Bijelo polje karakteristično, nego sve ove gradove u okruženju u Crnoj Gori. Da, i na drugačiji način je regulisan tok saobraćaja kroz grad. Ranije su bile dvosmjerne ulice, sada je jednosmjerne ulice i sve to stvara gužvu i pravi problem i vozačima i pješacima, ugrožena je bezbjednost i jednih i drugih, tako da je, mislim... To se najbolje uoči recimo onim vremenskim periodima kad građani idu na posao neki oko 7-8 sati i posle podne oko 3-4 sata. Kao i za vrijeme praznika i dolaskom građana koji ne žive u našoj opštini, koji su odselili negdje, stvari se velika gužva i onda je malo otežano odvijanje saobraćaja. Svjedoci smo svi zaista koliko problem napravi recimo jedan vozač koji na kratko ostavi auto sa sve 4 upaljena svjetla na ulici, ali napravi se takav ček... Do 5 minuta smatra se zaustavljanje vozila, mi tu nismo nadležni. Znači, zaustavljanje vozila 5 minuta... A ko će kontrolisati koliko dugo auto je tu? Pa mi kad kontrolišemo nepropisno parkiranje, komunalni policajac mora da ostane duže od 5 minuta da bi se uvjerio da je to prekršaj nepropisno parkiranje, ne zaustavljanje. I obično u svom nalogu navede koliko je vremenski se zadržao tu, a obično je to 10 minuta i više, da ne bi on mogao poslije da nam kaže na sudu, ja sam samo to parkirao minuti i otišao. Ali u svakom slučaju sve to doprinjelo većem redu i saobraćaju, većoj bezbjednosti i boljem funkcionisanju saobraćaja na području našeg grada. Naravno, sve te, sankcije utiču na građane i oni vode računa o parkiranju.
Kad iz budžeta plati tako neku novčanu kaznu, onda sljedeći put Jeste, novac koji ste odvojili za nešto drugo, a morate platiti za kaznu, nije baš prijatno građanima. Svi smo manje više bili u takvim situacijama. Komunalna policija također je tu i da ima ovlaštenja da reaguje u slučaju elementarnih nepogoda. Jeste, komunalna policija učestvuje u zaštiti i spašavanju. Jedna od 3 funkcije koje ima komunalna policija je to. To je sa službom za zaštitu i spašavanje. Zaštiti i spašavanje, da. Bili smo uključeno vezano i za ovu pandemiju, širenje koronavirusa, tu smo sa pripadnicima centra bezbjednosti vršili smo kontrolu i tu smo dali veoma značajan doprinos u suzbijanju pandemije. Da, i poštovanje onih mjera koje su bile predviđene. Koje su predviđene zakonom o zaštiti i spašavanju. Evo kažete da morate, recimo da možete i predviđeno je da učestvujete u slučaju elementarnih nepogode, znači da se i obučavate ili tako da prođete te neke kurseve. Komunalni policajci su prošli obuku u Danilogradu na policijskoj akademiji i oni su obučeni kadar i može da da svoj doprinos u zaštiti i spašavanju. Znači imate dobru saradnju i sa službom zaštite i spašavanja, sa Centrom bezbjednosti, to je zakonom isto definisano da moramo da imamo saradnju. Mi imamo baš dobru saradnju što se tiče i sa Centrom bezbjednosti i organizovali smo zajedničke akcije baš upravo na nepropisnom parkiranju i zaustavljanju vozila. Koliko ima komunalnih policajaca u vašoj službi, ako se ne varam? Zakon predviđa da na 5000 stanovnika bude zaposlen jedan komunalni policajac. Pa zakon predviđa da komunalna policija se može oformiti služba sa 3 komunalna policajca. I još plus jedan komunalni svaki 5000 stanovnika. Znači da naša opština treba zakonski da ima 12 komunalnih policajaca. Na osnovu broja stanovnika? Na osnovu, da. Mi trenutno imamo 11 komunalnih policajaca, mislim da je potreba ovog rada jer zbog razuđenosti terena i komunalne problematike da je potreba grada za još većim brojem stanovnika i zakon to predviđa da možemo još zaposliti, ali nam je potrebno odobrenje od Ministarstva financija. Mi to odobrenje nemamo, tako da imamo 11 komunalnih policajaca. A imate potrebu dakle za mnogo? Da. Možete li više policajaca osim onoga što je predviđeno? Pa zakon je predviđeno da i može se zbog razuđenosti terena, komunalne problematike, da se može zaposliti i više od 12 komunalnih policajaca. Jeste li vi prisutni svakodnevno u svim i prigradskim naseljima ovdje u centru grada ili ste samo tu skoncentrisani? Ne, mi obilazimo kako grad, tako i prigradska naselja, po potrebi i seoska područja. Znači, rad komunalne policije se zasniva najviše na prevenciji. Komunalni policajac uočava nedostatke, recimo, ne radi rasvjeta, putevi, postoje neka udubljenja, rupe na putevi. Mi obaveštavamo tada nadležne organe u opštini da oni reaguju. Neke se stvari odmah završe, za neke koje je redovno održavanje, za neke stvari je potrebno malo duže vremena da se ispoštuje ta zakonska procedura. Uglavnom, za sve potrebe građana smo tu i... Znači, kad je u pitanju komunalna putna infrastruktura, vi ste tu da ukazujete na te neke manjkovosti, nedostatke? Naprimjer, gdje vidimo da nedostaje saobraćajni znak, gdje odbojne grede, ili recimo mi sve to obaveštavamo putem zabilješke nadležne organe, odnosno sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, koji će dopuniti tu gdje nešto fali i slično. Imate dosta obaveza, dosta posla svakodnevno, dakle, očigledno da građani nisu ni svjesni koliko imate vi... Pa sama brojka da smo u prošloj godini imali 2600 prijava građana i govori o koji je to obim posao. Mi ne radimo samo svoje poslove, nego nam građani prijavljuju i problematiku iz raznih drugih inspekcija. Oni ne znaju da li je to, oni obavezno prepoznaju komunalnu policiju i svaki svoj problem prijavljuju nama. Mi smo tu prepoznati kao i neke spone između inspekcija i građanina. Dobro, možda i bolje, dobro što je tako. Važno je da se ukaže na neki problem. Važno je, mi smo servis u stvari građana i mi smo tu za građana. Obično su to prijave inspektora za vode, građevinskog inspektora, komunalnog inspektora, turističkog, sve to proslijedimo
nadležnih inspekcija. Znači svaku prijavu zaista uredno zabilježite Svaka prijava se registruje, napravi se službena zabilješka, kada je iz naše nadležnosti mi odradimo naš dio posla, kada je iz nadležnosti drugih inspekcija proslijedimo uredno sve. Šta se dalje dešava, to već nije to vaša... već mi ne možemo da znamo, niti je naša obaveza, niti smo zakonski određeni da možemo da utičemo na rad drugih inspekcija. Evo, kažete da u službi fali ipak komunalne policije. Jeste li opremljeni i tehnički, imate li dovoljno vozila? Imamo dovoljno broj vozila, imamo 3 službena vozila koja su označena propisno prema zakonu o komunalnoj policiji. Imamo svu neophodnu opremu, uniforme, rekao sam prije, i imamo najsavremeni tetra sistem koji koristimo. Prostorije nam se nalaze tamo u Nikolcu, u hali, tamo nas građani mogu pronaći kada hoće nešto usmeno da nam saopšte, a mogu i putem maila i na arhivi od opštine, imamo i broj koji je non stop aktivan, tako da smo dostupni građanima. Koju mogućnost građani najviše koriste? Je li ipak call center vaš, tačnije ovaj vaš projekt? Pa građani nam prijave recimo da ne radi rasvjeta, da je oštećenje na putu, nelegalno odlaganje otpada. Pohvalio bi građane da nam sad aktivnije to prijavljuju. U ranijim slučajima to je bilo da nam prijave da već postoji deponija. Sad su se građani malo aktivirali i prijavljuju nam lice koja to rade. Zahvaljujući ovom novom informacijno-komunikacijnim tehnologijama, svi imaju te pametne telefone i uslikaju, snimaju. Dosta olakšavaju posao, pa tako vidi da su na zapadnim zemljama svaki građanin u stvari komunalni policajac i vodi računa o svojoj zajednici. Bez njihovih prijava ne bi mogli da pronađemo te počinioce. Svakako, znači ipak su i društveno odgovorni i osviješćeni, vode računa o lokalnoj zajednici, o tom... Oni mogu čak te prijave anonimno prijave, u slučaju da ne žele... Da imaju možda nekih problema. Neprijatnost, neke mogu anonimno i to je zagarantovana anonimnost i mi postupamo o tome. Pa da posjetimo, dakle, još jednom na broj telefona 067 067 001 009. To je call centar, non stop je aktivan, građani mogu prijaviti svoje probleme ako imaju iz komunalne problematike i drugih. Je li vi radite samo u jednoj smjeni ili ste organizovani u 2 smjene? Mi radimo od 7 do 03 radnim danima, a dane vikenda do 04. Od 7 do 04. Iskustvo nam govori da nismo imali neki značajan broj prijava, u stvari nismo ni imali posle tog perioda, tako da nismo vidjeli potrebu, a zbog ograničenog broja ljudstva je tako radno vrijeme. Kad, evo, pomenuste iskustvo i taj broj prijava, kad imate najviše prijava tokom godine? Šta kaže vaše iskustvo? Pa to je, nema nekih pravila. Najviše imamo možda ljeti kada su tu malo prisutan veći broj građana, to je taj period kada nam dođu oni koji su odselili iz Bijelog Polja, vrati su rodni kraj, malo veća, onda završavaju neke svoje poslove, veća je gužva u gradu i to je taj period kada najviše imamo prijava. Znači da pozovemo na kraju građane da ipak vode računa o komunalnom redu, jer ipak je tu neko ko to kontroliše sa strane i preduzima određene sankcije, a koje, boga mi, evo, nisu uopšte male. Apelovao bi još jednom na njih da vode računa i da poštuju taj komunalni red. I da ukazuju na one koji krše. Naravno. Dušane, hvala vam što ste bili gost. Hvala Ivana, bilo mi je zadovoljstvo. Biće prilike, pa evo, ako već bude nekih novih prijava, da i to ovako javno saopštimo i propratimo. Hvala još jednom. Poštovani slušalci, podsjećam vas da je gost u emisiji Građanima u susret bio gospodin Dušan Drašković, načelnik komunalne policije. Emisiju tonski realizovao Milan Knežević, video i foto Vladimir Jelić, moje ime je Tanja Dangubić. Hvala i vama na pažnji i ostanite dalje uz program Radija Bijelo Polje.